in zawa in chi bai vek ule kaming chu cho cho hlai ania Full Gospel Bible Training Center Bible ka zirzawa tuna hian Gangko Township a Full Gospel rongbol na ke ka pen me kani kol nam kania kanu le pa ka chungte zong zong hi kol ve kan ni kanuna hian Isu Krista hi ka ring veang ti hi ka ngai tuana po hian ala om chin ngai lo kan khuwa hi mu ko le monthly in kara om kin khuwa ania chu khuwa Buddhist temple nau pangte kan ilai tangin ka oma lekha ka zir thina ka chung khat leina te hi Buddhist sakhu roi tu te an ni hloma lekha min zirtir tu ka ho tu te po Buddhist pui thiam te an ni ti chuan pol som ka zirzo in pum phiu lama ka hna wangin ka omangai ta a ni khat chu tlailam ni in ka choi kham chu ko thler vela ka tai hara ta chuan Christian chung ko pakhat hian pathian faka anzai ri ka hreta a an nim melin anom mel ema amoi ka ti ema wang chuan malam ka pan thei to lowa chulai hmuna chuan ka ding renga anzai chu ka ngai thlareng ani ti chuan he an biak Isu Krista an ti hi engange ani reng ti in ka bel chiang chak ta a ti chuan pum phiwa pastor pakhat thongza hu panena ka vakala ani chuan Isu chanchin te chu min lo khrila chutatang chuan ani Isu Krista hi ka riat ve chau ni ti chuan Christian a ka in leta ma se Krista nun takero kala nei lowa Christian te nun ka o wang chawa Christian in peta kha kania aminga Christian mai kani ti na ni chu Christian a ka in let ti chu ka chungte kala hril lowa hril kher tu na po ka hrelawani ma se kanu ro hril thain ka hria ti chuan kan khuwa ka homa sak bera kanu chu ka hril ta ni pa ka nei to lowa min boral san to a chu wang chuan kanu chau hril tur ka nei to ni Christian a ka in le thu kanu ka hril chuan kanu chuan he kan sakho biak la ya I tui lawa sakho dangi bedu ni te chuan I thu lom engma do dal na che ka nei lo I tu tluk na kha poi mo bera lom min tia chu wang chuan do dal tu nei loin zalen takin Isu Krista ring tu ka ni thei pha ni ti chuan na sang jok bai sein puim phiu tang chuan rengun lam ka pana restaurant pakhata na ka thoka Sunday ya renguna ko khan pakhata ka in khom ve thina ma se nichina ka soi to angkhan Isu Krista nena in neina tak chang si lowin Christian pakhat ve mai dunin kanungani ti chuan California ti ko Fedora kumrukvel ka tho nu chuan nikhat chu ka unau nu pakhat hian Korea kal ve ta che ikal man sen so zong ka tum sak ve kang che ati wangin Korea kal ve tur chuan ka in bu saya ka thisen ka ve en tir chuan HIV positive ka lo ni reng ti ka hetani chu thu ka hriat chuan ka hnual roya mahun bai sei tur ka nei ve talo ka tia ka bai dong ema enge ti ber tur po ka hrelawa ka chi ai vek to ni kanu ka hril ngam si lo ka chung te hriat ka hlau bok si ka oi thei lo lutuk hi voili nga lai ka test non tira ma se a result ro angai renga HIV positive nge yani ka unau nu chuan engpo ni se tong trai kut vado ta che min tia ka unau nu thuron ang chuan Pinlong Baptist ka urhana tong trai kut ka vado ta a min tong trai saklaya ka rilro om berchu kadamani chuan lal parong ka bolanga kadam lo ni ero chuan pathian hi om tak lawa rin tla ka ni lawang ka ti ni aminga Christian ve mai ka ni ka ti to kha ti chuan chutia min tong trai sak nu chuan atu ka thisen chu ka vates le a ma se a result chu angai rengani ka beidong ema mani in ti hlum ka tum ta ni ani le cho zona kalo zot lo kang se engwanga HIV positive nge ni ti kha kin changde flekin min thil thayengem ole nie engwanga HIV positive nge kani ti chuan nie thil soi nuam chu ni lawa ma selal pa ma le ami te ma thudik taka soyanga yani khatia rengun kal chan chu singer ni ka chak ema ka tumber chu regular restaurant pakhat khata na ka thoganga chu restaurant vela chuan zain bulka in tan chawang ka te ni ma se ni khat chu ka na thona restaurant nei tu chuan min bana khote tanga kal ka ni wangin renguna chung khatemo mel hriatemo tu ma ka nei lawani tunge ka pandon ti ka hrelawa kholai hun ka man lai chuan mi pakhat hian min run bia a ka chanchin te min zota khote tanga rengun pan ka ni thu te na tanga ban ka ni thu te beltur ka nei lo thu te chu ka hrila
ani chuan min run zui ro atia a ina min hruai hota a ani nen chuan thakhat vel kan om tlanga ani chu pa chu mong ko huru kan ti gay alo ni renga mipat na chu kan mang dun thin ta ni a hnuwa phei chuan bar pakhata ka thoka chu bara chuan gay tam takan un kal thina foreigner ho kal tam na ber bar ani boka ti chuan heng gay ho zinga hian kalar ta a poisa min peya sex ka man pui ta fawani foreigner ta thlengin sex ka man pui thina ni chuta tanga kai chu kani karing bera thil dang kuwa zial zu drugs rui thei thil reng pakhat ma ti ka nei lo chuwang chuan he nei in ang sex kan man na tanga kai kani karing ta ber ani le cho engwanga chung ge ho zinga tlana em ngei ni heng gay ho hian website bi kan neya khatia pahni khat vel poisa kamut pui kha he an website a hian kalar pha ta ni gay ho hi khovel mun te nan oma ramchang ka nga te hlei hian heng nei in ang sex man na hi a hluar em a gay kan ti hian mei chi anga in chei kher hin nilawa mipa ang chia in thuam smart tak te zinga po hian heng mong ko hur kan ti ang hi tam takan omani ti chuan ni china kan thu a khan le taila khatia ka beidon awanga in ti hlum ka tum khan ei chuan a thi thei ti ka hria naktu ka in ti hlumang ka tia chuwang chuan voin hi kanin nung berani hi ti in ka thian te nen nai kalap te kalin a hlim thei ang bera kanin nung ber man ka tumani ti chuan a tuk zana chuan mingladon veng lama ka kala po chu ka kenga ta chuan bek in pakhat ka hmuwa atop nan kan tung trai tiang ti in tung trai ka tuma ma se a tung trai po ni la tung trai na chang lo pathian ania a chang chung lowang ti in tu ma om lo na bazar hlui lam chu ka pana ka chu ka eya ni kho helowin ko om ta a ma se ka thimi alo ka run har le klat mai a mai ro chu ka taksa a veka chet vel a har sa em ani ti chuan kan tho na coffee dor chu ka pana ka tho pui te le dor nei tu te chuan min lo ngei tu em a taksa chak na tu reng mote min lo siam saka chuta tang chuan mani nun na lak chu ka tum to lo ma se ril rulak pe nan ti in kan manager nen in thurwalin mu ko lama concert nei kan tuma zai thiam te hoin ticket te kan zuar chuaka poisa ka nei wanga concert bo sai ro ka nilawa mi te hlim na siam saka thil thati ka duni thil tha ka ti chuan ka chunga po thil tha lo thlengang ti bei sein ma se concert kan han nei zo chu noi somni chuang lain kan lo sa ka chung te poisa dil bel tumin mu ko tang chuan kan khuwa ki na chuan bike in ka kala ma se konga ka accident a ka ke ding lama tlia ka aru te run po chu khialani ti chuan mi ten min run boi soma kan ina min thruaya kha chung chu en ma ti theilawin ko oma ka bai hi dong em a HIV positive kan hiya kan concert kan los veka leiba tam tak nei pha ka ke tliek boka chiat na hlir ka chunga theng chara kanon hi bai dong em ani ma se ni kha chu full gospel team 10 album pakhat Krista kianga ti chuan release a ka mel riat pakhatin DVD min run present vea chula ka ngai thak chuan ka ta hi chuak em a ka thing thia ka tap hom ani lalpa itan nung to tura min du tak ani chuan itan chau ni to turin ka in hlane tin lalpa ne na ka in hlan thar le ta ni ti chuan ka ke run zia om deuh nu chuan mu kawa pastor David Laten pathian tu soina an run neya atop zana ka han tel vea pastor David la sermon eng ang din huna po inun khati bai dong ngai su lalpa ku ta hlan to pro ati chuan min ne ema kanul abai seina thar min pele ta ni ti chuan rengun ka kal le a rengun a chuan crusade na ate pathian tu training na te chuan ka kal thina ta chuan Isu Krista chandam na po chiang takin ka hreta ni ti chuan coffee dor tang chuan ka banga bar pakhata managerin ka thoka ka hun ola crusade na atele pathian thu zirna te kal zelin ka hun ka mang chawa ka na tho na po ka na tho pui te le ka boss te po rongbol tu tenen in mel sia tir na kanaya pathian lama hruai kha ka tum ve em ani ni khat chu sang ni som bali kum khani in reguna san chang ko ran pakhata crusade na oma chumi tum chuan harna thengna sa ema pepo tharau thiang him khoina changin ka tap zoya
o pathian hi anungani avuak na volte ati dam kani hebiak in compound ka chua tang chuan HIV dam doi ho hi pakhat ma ka ei to lawang he na nen hian inzom na pakhat ma kan nei to lo avuak na volati dam kani to katia chumi dang chuan HIV dam doi ka ei le to lo sang hi sompali tanga vo in thleng hian HIV dam doi ka ei le ngai to lowa lalpa ti dam na ka changani ni kha chu pastor sang pia birthday lomin praise and worship omdona keipo ka tel vea ta chuan hla pakhat ka pathian ti hla chu min zirtira chu hla thu chuan min hne ema pathian ma ina ro pui zia min riat chian tir em ani dik tak chun lalpa wang ni lo se ka thina hi rei to tur kanun na lak tuma ka ei lai khan thi to tur ka nia tuna HIV dam doi pakhat po ei lawa vo inni thlenga nung dama kala om hi lalpa zangaina avani chiang em ma se kei chuan sum chau umin hun rei takalo wa bo sana khovela HIV positive makta doi tam takan oma athen dam doi inan oma athen nun beidong em in hunan manga ti chuan gay ho nei in ang sex mang thin ho anni ho hian isu Krista hi reve se o tuna anni na hi chuan lalpa ne nan thleng zo don si lo isu Krista hi an thria tangai ni tin an ne na chanchin tha hril tur lalpa hriat tirna ka dong ta ni ti chuan chumi zan praise and worship kan mang zo in lampana kar ka chuan nai chuan lalpa a ka in thiam lawa ka tapa o ka hun hi ka lo va khoral na satak em man atanga lalpa rong bol to tur kan hi sin tin ka tap zoi ani ti chuan lalpa tan chau nunga a rong bol ve to turin ka in hlana tuna rong ka bolna Full Gospel Bible Training Center in avoi somni nan Bible training na nei tum khan ka in ziak lut ve ta ni hetaka soitel du chu mi hring tu te po hi biak lai pathian nei ve kan nia keipo kanu le pa ka chung khatte zong buddhist an ni awangin buddhist kan ni ve maya ma se engwangin nge Christian ka in le tak dei he isu Krista hi kanuna thurun soi ve turin ka soma atakin min khoyani HIV positive kania kanu le pa ka chung khatte le ka then le rol ten engma ti thein nei lo tunma ka biak thin pathian ngei po khan engma ti thei nei lowa thil thain ti chuan thil thain hunga thil thalawin ti chuan thil thalawin buang ti kha min zirtir ta na ni topa ma se tuna ka din huna chuan thil thati chu khoilama mani po in ti hlum tum beidong em in ka kun plok ani sia ma se isu Kristai ro chuan nangni thokrim le phurit phur zong te u ka hne na local ula keiman ka chol tirang cheu ti tu pathian kei hi kong le thu tak le nun na chu kani ti tu pathian ani khovela hian sa khotam tak pathian tam tak omma se isu Krista anga thamun na dik tak pe thei tu man omlo chu isu Krista kan aya kan sul nu zong fro sa thi pui tu hne na ka in hlan nu chuan engdam doi ma ei lawin vo inni thlengin dam le hrisel takin ka ding thei ani hai hian pathian nu ani zia le engkim ti thei tu ani zia atar lang chiang hle ni ti chuan Bible ka zero tanga thalina vela hian ka kong na ema adura apan boka Bible zir chun zom thei lawin in lama ka hongai ta a Bible ka zir zo ve thei don talawa ka in ngai mana ma se lalpan kong min hon sak le ni ti chuan chu tia in lama ka in enkol chu kanu hne na isu Krista chan dam na ka hril thina ka zi om deuh nu chuan kan khokianga lisu nam ho omna kho pakhat oma ta chuan ka testimony te soin chanchin tha ka hrila midam takin pian tharna an changani ti chuan ka ron zi om nu chuan lalpan kong min hon sak le a renguna Bible ka zir chhun zom le theita ni doctor ka in entira HIV frik chula om ranga doctor te chuan treatment la turin thu min ron thina ma se engdam doi ma ka ile to lo doctor te min ngei tu na le an thuro na wangin ka lom lu tuka ma se engtik ni e mo lalpan he nat na hi la bodona chu mi huna chuan lalpa wang ni lawa thil dang dam doi mo pu tura om kha ka du lo ani lalpa wang chawin ka dam dona lalpa min ro pui hi ka du berani Bible ka zir zo nu chuan kan khobula khopa khata rongbolin ka pal thina chu khuwa chuan ka hran chu om vea ma se hallelujah ti le amen ti hi an phal lo tlatani ma se tu na chuan chanchin thadik takan hu to a hallelujah amen pon ti toni tu na hian gango a rongbolin ka om me ka Bible ka zir zo tanga vo in thlenga ka rongbol na hian mi zathum chuang in chandam nan changa isua mingan lam rive toni tuna kanuna ka tumber chu
ring lo mi kol ho hne na pathian thu hril hi ania chuti rolin ka target ber ro chu keima ang HIV positive awanga nun beidong le lungai te hne na bei seinalal pa hriat tir le gay ho nei in ang kop thin ho nei in ang sex mang thin ho hne na an ni na dik tak hriat tir le Iso Hrista nun an nei hi ka duwa ka vei em ani tuna an omdan hi chuan van khopuin lu don si lawa van khopuin lu hi ka du puya ka vei em ani anni ho hne na chanchin thril tur hian lalpan min kawani voina ka testimony ngai khatu zong zong te lalpan mal som vek cheu ro se amen